Kecengsi kardam katu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame la pen pini la so video long stame ni li nali tumpana ki than ponji la bangke wareng war sai putak sina than pachini ponik po kopia wareng war sai ma kon ana pu sabi cancel sidoma kachar liang deng ko ans nengji ma ka apply nengji ko son ma last date command tu ma la so details la bangke kai kia son nali tum la so video long si thek pon long ikpo nali tum chuni ri lo jong se nali tum so YouTube channel subscribe kelang pude subscribe ikon la pen videos tame nali tum share pon ikon tangte non ala nani tum la thumbnail theklongi la sovereign war sa phagle lang polona la pen chethan pono tane non pathiek pen lang polona la pen chethan polona Aadhaar Seva Kendra recruitment 2025 aputhak mate Aadhaar Seva Kendriya avoreng war sa lo nani tum dak thek pom long iksi name of post total da kedo sorry number of post da kedo kadu ka pen 195 and of post vacancies paklang poniklo la pen educational qualification la bangke 12 pass mate ITI kalipul la pen 3 years diploma dunangji job type la bangke central job pustame ilitum la Assam ar lostame konana ne ke apus du o la sinalitum la so video la bangke central job pukar julong pen mat lang ledet puke nalitum claim rino nalitum lang ikthornon Assam long stami kunana adim ne la do post la bangke la siputhot dak apply mod la bangke online se apply nang po la pen la apply last date la bangke la so chiklo 31 January 2025 an se last date lo jela son lo la pen name of post la bangke nalitum dak theklongji Aadhaar supervisor operator la pen number of post la bangke 195 ando age limit lang damlo pulte da 18 years la pen educational qualification la bangke 12 pass kali pulte matriculation pass stame chokji la pen 2 years ITI la pen 3 years diploma an donang po la support has stame ni linali to manan than pachini ponek po la pen putho da important dates lang damlo pulte important dates of Aadhaar Seva Kendriya recruitment 2025 la bangke Andhra Pradesh lang stame 3 November में से चेंग पोलो stame last date la bangke 31 January 2025 an se last date la Assam Bihar Chhattisgarh Goa Gujarat Haryana Jammu and Kashmir Jharkhand Karnataka Kerala Madhya Pradesh Maharashtra Nagaland Odisha Punjab Rajasthan Sikkim Tamil Nadu Telangana Tripura Uttar Pradesh la West Bengal lang stame isibet adet sidak ki fix ponlo ke apply je apana litum linglong exi la so linglong si ber pen litum apply do nangpo la pen da nalitum so article long wante da pen apply link the long po la pen website sta men nalitum long ponik po la pen advertisement alu sta men ni no nalitum han nang than pe chini ponik po mate nambik lang ponik po je asama long sta me ko so koloso dimsi ko ana post ki pipon ma la so putang ni non nalitum han nambik lang ponik po nalitum na so article long wang po la advertisement details long ber ponik la click here po thek long ji la so dim ber egon la pen official dak csc spb.in so website long da wang ekpo la penali tum dak thek long ji Aadhaar supervisor operator job opening nali tum dak thek pon long ekpo la pen dak Andhra Pradesh la pen Assam Bihar long stamelo la son lo katuka ve long stame pipon ik thailo state dak katuka ve pen dak 23 state long ki pipon do la pen second number Assam nali tum dak thek pon long ji la pen publish pon adet la ba nali tum lang ikon la pen last date la ka apply last time nali tum dak pen long pon ik po la se Assam long apanali tum la apply now po dimber pon ik nang po tu number dong se Assam ke do la pen apply now po dimber pon ik lo pulte nali tum dak ke cheng si la bang ke advertisement a lo dak ching pu pon ik po je ko so district long si ko an si ke do ma la so putang nali tum dak pen thek pon long ik je la pen ke cheng sin ali tum dak thek ponong ji application are invited for the following post to be filled purely on contract basis for a period of 1 year only mate la post mate over in what side la bangke da contractual mate 1 year afan lo la pen name of post la bangke nili amu ke than son lo Aadhaar supervisor la pen operator district so post lo la benali tum dak thek pon long ekji Assam ar lo konana district long se ki pipon ma Baksa long stame isi anda aposto la pen dima so long
mate dima so a district along hini ki pipondo la pendak Hailakandi along isi la pen Karimgans along isi kaduka vi pendak 5 an apos vacancies ki pipondo la se dima so polte la bangke tibok ikhatlo Karbi Anglong pen isi vedlo la se dima so long stame Karbi khai tum do iko la pen Karbi Anglong atum stame jong se claim ikvegji polte hoda Karbi Anglong pen lenang jog dun stame jog ikji la pen stame qualification da kon an sinang jima la soput hak stame ke chini nang jila bang kenali tum stame kinang sodlo application are invited for the other operator supervisor in Aadhaar Seva Kendra ASK under CSC e-governance service Indian limited name of post la bang ke Aadhaar supervisor operator district la pen eligibility criteria la pen eligibility criteria la pen dak salary aputhak lang nam lo pul nali tum thek longji ke chengsina litum dak pen kenangji la bangke copy pc kenangji ma pulote arta la bangke nalitum 18 years complete nangpo la pen highest the qualification la ke 12 pass nangpo la pen ki komnai la bangke matriculation mate matric pass tamil chok la pen jong se matric pass pole dak ning kan hini la bangke 2 years ITI anat ke char litang nangpo la pen puthot dotlang dak matriculation pole 3 years polytechnic diploma tame donangji la pen candidates sol have Aadhaar operator supervisor certificate issued by testing of ratifying agency authority by UIDAI for delivering Aadhaar service la penhola ki jog dun vegji ki claim dun vegji atum stami alang litum la operator mate supervisor a certificate dun nangji kunat so certificate ka issue ta testing la pen ratifying agency authority by UIDAI pensi verify certificate nang po la lopul de nalitum la sovereign war sailong la bangke jogdo nang po la pen computer skill la bangke thekvek la bangke kinang sotlo la pen dak salary ki piponji la bangke minimum wages of the respective state set for the semi skill manpower la pen state long kan ans ki pipon ma la sorting sialang litum stame dak piponik po la sining ke hanga bang fu abang phi jong sinali tum hai huya certificate do pulotang te nali tum claim dun tame jog dun tame apos la bang ke da contractual apos lo ning hang pulte nali tum claim dun inna ikon la pen jog dun ikon la pen ka apply nang ji la bang ke online se apply nang po la pen nali tum la ber theklong ji dak apply now pudui la sodium sinali tum ber nang po apply now long ber pon ik date pen a phi putho nali tum dak theklong ji ka fill up pon ji ke cheng si la bang ke name mobile number email la pen pan number la pen date of birth la pen state apply for koso state ma district koso district ma highest qualification ka anlo la dak fill up do nangpo la pen son thak thak si dak total experience in year ka ananing kansinali experience do tangma residents of state la pen resident of district la pen dak pen certificate upload nangpo upload resume nali tum dak pen certificate upload nang chik la bang kinang sorlo la pen gender la bang female male nali tum dak pen fill up nang po la pen Aadhaar supervisor certificate la bang kinali tum dak pen upload nang po lai process claim thai lo pen nali tum dak captcha doi so register nali tum la captcha theklong ji so captcha banga nali tum la enter captcha podem ber nang po la pen submit nang po la pen pra process ba nili na piklang pon ek tek dat po athiman dak nili long pen on ka apply ya bang phu mate bang pi madu ta ve masi nili la pen pra process bang ke nili nang than pachini pon ek tek dat po la se choro la kado ka ve Karbitish 2.0 YouTube channel long la nangkilang dun ara do ana fans tamil la pen video nali tum share pon ikon so YouTube channel subscribe rilang pun subscribe ikon la sepinia video la bangkel anleng tonang do mi thangmi kado ka ve Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fans tamil nilin pen kardom